Ja sam Milijanka Pešić iz sela Tomaševo kod Bijelog Polja. Rođena sam u selu Mijoču, to je isto također ovdje u Bjelopoljskoj opštini, već na granici sa Srbijom. Odrasla sam u toj zemljoradničkoj porodici, jer otac se također bavio poljoprivredom. Od malih nogu sam voljela da učestvujem u svim tim poljoprivrednim poslovima, jer voljela sam sve da naučim, sve da znam, jer nekako što čovjek, otkud znaš šta će ti u životu nekad valjati i trebati. Međutim, otac je htio da nas sve školuje, nas je bilo 3 djece, ja sam najstarija od njih 3, ja, sestra i brat. I tako da sam bila odličan đak, upisala sam gimnaziju, to sam završila, međutim, dalje nisam nastavila jer upoznala sam Vučka, zabavljali smo se i posle smo se odmah uzeli. Međutim, on je živio u Rakonjama, tu smo počeli, radio na benzinskoj pumpi. Dolje smo živjeli i od početka sve smo kupovali kao dijete, pošto sam dijete sa sela, nisam navikla da kupujem na malo, da imam, voljela sam da imam više bar. I onda sam tražila bar za početak da mi nabavi kravu, jer smo imali štalu isto u Rakonjama. On nije htio, rekao ko će oko toga da se bakće. I onda smo sve kupovali, međutim svekar i svekrva su nam ovdje živjeli. Odavde smo nosili nešto odavde, nešto od naših, tako da nismo oskudijevali u tome. Međutim, kako je on ostao bez posla na pumpi, riješili smo da se vratimo vamo gore, međutim ovdje su bili stvarno baš loši uslovi, bili smo bez puta. U međuvremenu i struja imala neka, ali loša, faktički nikakva, to je on doveo. Kupio neki gater, počeo je da reže, pa je putovao svaki dan odozdo vamo gore. I onda smo imala jedna stara kuća, međutim bila je velika porodica. Onda smo počeli da dogradimo kao neku ljetnu kužinu, jednu sobicu, tu smo živjeli sa djecom, ali smo prešli da ne bi putovali. I onda smo počeli da držimo, tada smo imali neke 3 krave, to je svekrva većinom radila. I ovce, svinje, međutim, počela sam da pravim sir, to me svekrva naučila, taj lisnati. Imali smo, dok je Vučko radio na pumpi i dok smo živjeli u Rakonjama, rađala su se djeca, prvo 1, drugo, 3, tako da, i onda radio on vamo gore, međutim, posle 4, onda smo prešli vamo gore i sada imamo 8 djece, 7 sinova i 1 ćerku i čini mi se, najteže je bilo sa prvim. I sve je to nekako lakše jedno uz drugo i podizati i sve i mogu vam reći da je to jedan veliki neki, kako da kažem, nešto što vas tjera da radite i kad ne možete, to vam daje snagu da istrajete i volju, jer znate zašto radite, zašto se mučite, nekako sve lakše pada. Možda malo više povlađujem ja mojoj ćerki nego što je ona meni povlađivala, ali isto gledam da je vaspitavam kao što je mene moja majka vaspitavala. Jer upravo to da se najbitnije su te neke tradicionalne vrijednosti i to čini mi se to porodično vaspitanje, jer najbitnije je ono što ponese iz kuće. Ja joj kažem, uči školu jer treba da učiš, treba da imaš, znači da završiš školu, ali ako nađeš sutra srodnu dušu nekog čovjeka kojeg ćeš da voliš, znači nije bitno je li sa sela ili iz grada, to da ne bude joj nikad neki, znači da to gleda, jer čak čini mi se što bi, meni eto, živjeli smo u gradu, ali otišli smo iz grada, vratili se na selo, jezda je teže, ima više se posla, ali psihički je mnogo lakše.
I opet kažem, evo, ovi stariji već završili su školu, htjeli smo da i dalje završe na fakultet, međutim nisu htjeli. Završili su samo te srednje, ovaj najstariji bio upisao fakultet, međutim napustio je, sad radi keramiku, jest teško, ali Bogu hvala ima gdje da se vrati. I Vučko isto sve više bolje da si sam svoj gazda nego da ti drugi stoji nad glavom. Ovako radni dan traje od 5 izjutra do 10 naveče, ali bar kad legneš, onda opušteno spavaš. Znači, nikad nisam nigdje bila radila, međutim, jer iako nisam nigdje bila zaposlena, znači, jer kako su se rađala djeca jedno po jedno, posla non stop oko djece, oko podizanja, oko pomaganja što se tiče vaspitanja, oko spremanja hrane, znači tako da, ali zaposlena niđe nisam bila, nisam imala neko radno vrijeme ograničeno. Što se tiče poljoprivrede, prvo, eto, kažem vam, znači, glavno, te su krave, znači, one su za sve, i taj lisnati sir koji pravimo, to je bilo nešto od čega smo počeli, od čega smo krenuli, što je sve tražilo još ponešto. Eto, kažem, počeli smo s malo, možda nekih 5 kg nedeljno. Međutim, kako je rasla potražnja za tim sirom, automatski nemaš ga, tako da smo podizali kredite, kupovali krave, povećavali smo brojno stanje krava, a samim tim raste, treba ti i više hrane. I onda da bi proizveo hranu, treba ti mehanizacija, tako da smo sve jedno drugo traži. U početku kad smo prvi traktor kupili, znači mala djeca, pa je sigurno jedno pola godine da nisam mogla ljudski da zaspem. Bilo me je strah i sve sam vikala Vučku, kako ćemo, šta ćemo, od čega ćemo vratiti kredit, šta ako ne budemo mogli, treba li da nam žiranti vraćaju, to ne možemo da sebi dozvolimo. Međutim, Bog pomaže uz rad, nekako se još više trudiš da to što prije vratiš taj kredit, da ne ostaneš dužan i onda više i radiš, imaš više snage i volje i tako da smo onda jedan traktor, drugi, međutim uz pomoć dosta tih nekih sredstava koje je Vučko koristio, tako da smo dosta te mehanizacije, onda kako je rastao broj stoke, broj djece, moralo se raditi na objektima za proširenje, tako da smo proširili kuću, napravili štalu i objekte za silažu, onda kako se rastao i prerada, proizvodnja tog sira, napravili smo i objekat za preradu. Pošto je Vučko, oni već sad momci odrasli, oni su više zaduženi za poslove oko spremanja hrane, oko oranja, sjetve, kosidbe, plastidbe, senaže, silaže, znači non stop tih poslova u njivi, u polju. Onda, da vam pravo kažem, veliki dio vremena mu oduzme papirologija. Znači, jer predavanje dokumentacije za sve, tako da on je više odsutan od kuće, a ja sam za taj dio što se tiče prerade i tih kućnih poslova. I oko ovoga, znači, sad su i djeca uključena, sad mi djeca mnogo pomažu, faktički oni mi pomažu oko muže i oko svega. Ja sam u toj sirari, ali to traje, znači, od samog procesa muže pa do naveče. Tako da moj taj dio traje tokom čitavog dana. Od izjutra do naveče. I onda uz to obavljam sve ostale poslove vezane za kuću. Oko spremanja hrane, oko održavanja higijene i to. U početku je to bilo malo povuci potegni. Vučko je bio za to, u stvari to je sasvim nekako neplanski došlo. Jer non stop neke dolazi
eto, opet se vraćam na to, sve to krene od kuće, od djetinjstva. Kod nas se non stop dolazilo, kod nas su se non stop skupljali, pošto je moj otac bio najmlađi, kod njega se sva rodbina dosta skupljala, dolazili često, tako da navikla sam na to. Tako da smo i ovdje, od tetke, stričevi, znači braća Vučkova ta, i onda uvijek se tu nekako dolazilo. I uvijek sam voljela da se dođe. Međutim, onda pojedine te kontrole, čuda, ti ljudi i non stop je tu dolazilo i voljela sam to druženje, da se sreteš, da se upoznaš s nekim, da popričaš, nekako ti lakše sve obaveze padnu. Razmijeniš neka iskustva, recepte, svašta. I kad je krenula je ta priča o tom seoskom turizmu, prvo mi je bilo kako ću, pored svog tog posla, ja ne mogu. Međutim, kad malo bolje stanem, razmislim, za slavu samo imamo oko 50 zvanica i više, a većinom sve spremim sama, tako da kažem, pa kad mogu to da spremim, što ne bih i ovo, daj da probamo. U početku su bile neke manje grupe, mada i veće, ali bez nervoze, bez opušteno, sve se stigne. Vučkova ideja je bila za taj seoski turizam, on je to pokrenuo, međutim, i dalje nemamo taj smještaj, radimo na tome, međutim, svugdje su neki problemi, još ne možemo oko toga, ali imamo tu degustacionu salu koju smo napravili i primamo te grupe, međutim, većinom su grupe, pa nije toliko, nije to strašno. Nekako znaš koliko će da ti dođe, to je, pa da vam, s obzirom da je i nama velika porodica, to je kao da spremim 2 ručka. I tako da samo malo povećaš i to je to. Uostalom imamo sve, imamo svoju baštu, imamo svoje, proizvodimo i krompir, i plastenike, papriku, paradajz, znači sve to što ide, šargarepa, svo to povrće koje može da se proizvode. Sadimo i jarik, tako da imamo svoje domaće kukuruzno brašno, ove godine smo i pšenicu posijali, tako da ćemo imati i to svoje. Meso, imamo dosta svinja, znači sigurno svake godine oko 10-ak svinja držimo, onda krave, tako da imamo što se toga tiče i meso. I imamo faktički svu tu domaću hranu. I onda kad ti sve imaš, nije teško spremiti. Još uz malo dobre volje, eto, gotovo. Smrti roditelja, znači, ja i sestra smo se odrekle nasledstva u bratovu korist, jer kod nas se to tako još uvijek gleda da je, znači, brat nosilac nasledstva, tako da ne. Jesam, znači, uzela sam neke, ali to je više kao uspomena na majku, neke tkane stvari, vezeno, eto to, čisto da ne propada, da mi ostane neka uspomena na nju. Ne. Znači, sve se na Vučka vodi, mada o tome nikad nisam ni razmišljala. Jer od samog početka kako smo se uzeli, jer to je stvarno bio brak iz ljubavi, nikad nisam rekla moje ili tvoje, znači, nego naše. Znači, nikad to nisam gledala, niti sam se nešto s tim opterećivala, znači, sve je na njega, on je glava porodice. Što se tiče moje škole, imam tu završenu srednju školu. Žao mi je stvarno što jezici mi nikad nisu išli. Engleski, učila sam ruski još u osnovnoj školi, u gimnaziji sam učila engleski, ali to je vrlo malo. Dosta razumijem, ali se ne usuđujem da pričam. To mi nedostaje u ovom poslu, a inače, sa malo neke volje, kad čovjek radi nešto s voljom, ništa nije prepreka. Ni obrazovanje, ni bilo šta. Znači, ovo može da radi samo ko voli taj posao.
nema veze je li fakultetski obrazovan ili sa osnovnim ili sa srednjom školom, mislim da bitna je volja. Pa što se tiče ovo bavljenje seoskim turizmom, mnogo mi znači. Eto, kažem vam, u početku nisam bila za to, ali sam se već predomislila. Tako da, jer sreteš ljude iz svih krajeva svijeta, upoznaš neku kulturu. Eto, jezik je dosta prepreka, ali ima ćerka, već djeca dosta razumiju, tako da, mada, dešavalo se da nema niko da prevodi, ali se sporazumijemo. Jer sve što, kad hoćeš, kad se malo potrudiš, sve je lakše. I nekako ti da neku volju za bilo čim, osjećaš se opuštenije, malo se, to nedostaje to, jer stvarno je na selu sve manje naroda i mnogo znači to. Nekako se čovjek malo se podruži, popriča, nekad razmijeniš neka iskustva, čuješ neku novu priču, dosta znači. Dosta znači. Onda opet osjećaš se nekako korisnije. Jer opet to je neki još dodatni prihod u kuću, tako da nekako mnogo znači, dosta znači. Što se tiče tih gosti, svi su oduševljeni, evo, dosta ti što su bili, svi su oduševljeni sa hranom, sa tim, znači, samo saznanje da je sve to domaća hrana, faktički organska, jer skoro je sve, znači, sa stajskim đubrivom, jer što ponudim svom gostu, to koristi moja porodica. Znači, nikad nisam odvojila gosta od svog djeteta. I mislim da to stvarno dosta znači, jer svaki put su me naknadno častili. Eto, kažem, imala sam skoro slučaj, imala je, između ostalih, imalo je više salate, ali ajde, stalno mi se čini malo je. U svu tu ostalu hranu stigla je bila zelena salata i odem da uberem. Međutim, bilo je tu i ostale i paprike, i kupus salata, i paradajz, i sve. Rekao, daj da, što da ne, friška je zelena salata, daj da donese. I donijela sam, narezala, oni su to odmah pojeli. Ostalo sve stoji, salata je prošla i oni traže još. I kaže muž njima, izvinite, ali sačekajte dok ode žena da ubere pa da donese. Oni su svi, da ubere, sada ubere. Pa upravo to. I kad su krenuli, častili su me za tu salatu. U početku, kad su te prve grupe stizali, zvali su, dosta komšija je zvalo, šta se to desilo kod vas, šta je taj narod? I onda smo rekli, to dolaze turisti i to. Pa šta znam, imalo je dosta raznih komentara. Nekome je to bilo kao sprdnje, neko je to, mada rijetko ko je to vjerovao da će to da. Međutim, dosta tih ljudi koji imaju tog potencijala, Vučko forsira da se bave s tim, da bi malo ovaj kraj što više zaživio, jer upravo nam omladina ode. Ostadoše većinom staračko domaćinstva i omladina ide. I mogu vam reći da je stvarno već krenulo, zaživjelo. Evo, jedan momak ovdje, Ilija Rmandić, on drži konje i povećava taj broj konja, tako da ima dosta tih ljudi koji dolaze da jašu te konje i ima još, vidim, zainteresovanih tih domaćinstava koji će da se bave sa svim ženama. Bi savjetovala da se ne plaše ovoga kao što sam se ja plašila u početku, da neće uspjeti, da to neće valjati, da kako će mi gost odreagovati. Međutim, iako nekad nešto ne uspije od hrane, nekim osmijehom, nekom dobrom voljom, sve se to izgladi, objasniš, znači, izvineš se, nije uspjelo, evo možemo nešto drugo da ponudimo, mada uvijek imam u opciji više tih, ako ne daj Bože to ne uspije, da imam neku drugu opciju da ponudim gostu, ali ja mislim, taj osmijeh, ta dobrodošlica koju poželiš gostu kad ga sreteš, jer uvijek treba gostu prići kao da ti dolazi najrođeniji, da to otvara sva srca.
I to je neki ključ uspjeha. I svima bih preporučila da se bave tim, kogod želi, jer što god želiš, u čemu si god istrajan, moraš da uspiješ. Citirala bih mog Vučka, jer on uvijek kaže, nije do žene, uvijek je do muškarca, nije do žene. Jer dosta momaka stvarno se ne ženi. I svi imaju izgovor kao neće žene na selo. Evo, ja ću vam navesti moj primjer. Moj se sino ženio prošle godine, njegova je supruga iz Bara. I eto, iz Bara je došlo da živi ovdje. Znači da to nije do žena, jer treba volja, treba i muškarci koliko su uporni u tome. Nego svi kažu neće žene na selo, hoće. Hoće, samo im treba dobar razlog.